Ah, c'était extra, vraiment extra. Heureusement que voilà, même la météo, c'était de notre côté, il a fait vraiment beau. Elle il fait sur c'est vraiment, faut croire aux choses miraculeuses. Oui, ça arrive. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver même aux femmes. خير لا في صباح الخير سلامة مرحبا سلامة السوق سعدي غنربح ونفقر نربح ان شاء الله هذا سعدي ان شاء الله راه يقرب من الصايد راه يبقى بلا في الله شوفوا سيكار شوفوا سنا كنقابو كندير شونا طارت ان شاء الله هذا وين هذا عمرنا البركه غدا عمر كلش يعني كان بكل متسوم تكون البركه كان خلق السوق هكا هذيك باتي هذيك باتي اتنرني انت تشوف تسنرني صح اخر اللون مرحبا من داكورنا خير مرحبا زمر غادي نضا شو تبغى ساكيني يرداكي سيكي بغات حاجات موتور عليا كذا فرمار صحاب نزيدو لولا نو سايو اللي صفافي كازي كملا لا روشات كملا في الانترنت بلاسن تم زوارو كل خمسة صار عمار الصوص شحال تقام ديال الخديع ايوا شو زواكي عمار الصوص خدمت سورتو عقماري 15 نادي اللي تواشي خاصك تقدري فرحت ثلاثه يوم خدمت في ليطاج اللي مقادو ما تخلى مقادو منا غي كيك سورت خلاني سلام ديال معاه هي لا زويلاكي وكذا شو دكتور كلي كاينه وناكل نخدم باغ اكزومبل هو كيزيرو مزيان يعني الخديع تمشي تبريبار تمشي تكسب الزيت كيسمح الزيت كاين زيت وزمورة كتوري كنتبريبار ان شاء الله نو غادي اسمح خدمة لاصون تيسعوك ماشينين السعوك هادو غادي تكسر ديالك تزيد لي لي بلون مي كوم سخمت انا الكونسيرفاتور الكونسيرفاتور اي تاكي ذا شوت كما كي شحال فيها غير زوار اشون تعرض على شو اللي بيان فيك سامحوا كل ولا شي زيت تموت صراحه شي سنه واش تاع لا تاقيه تتيجي لا فازور تاعي لا فازور تاعي كما صاحبي كما صاوم زوار تاع نوض استازول تاكي تفداد كما صاحبي قال لك لا فازور سيري كما صاوم زوار تاكي تاعي دار زيت كندير تاع حتى حوالا صحاب ميم كي قلتونا يعطيكم الصحة كي معنا ربي خلف لون مرحبا اسمع داكورنا المرة باغي تبريزونتي باش تقول ساكين les plantes parce que les plantes aussi grandes. Alors on finit faire la pépinière. Je suis technicien en agronomie. L'approche exacte. Pour de ces qui peuvent dire. Alors les rosiers, c'est le plus la gave marasbara, qui est des plantes grasses, des echeveria. C'est du cactus, وجه مسكلين وجه toujours plus وجه القطيفة وجه des plantes grasses. اخر في اللون مرحبا يسم ذا كرغورنا تزمر ذا تسكنو ذا شوف خدمه الثوره ذاكي شغل دبيضه ساكيني خدمت فازول تاكي شغل خدمت الدخان ابري تورا اسمي ديال السوق هادي سوق غاتي داير زيكي مشيت تخدمه هذا هو فازول تصبغ زيت وزمور ومن بعد ابري تخدمها تو مهراز مهرازني
شغل تخدم ابري تخدم حبوب زمور تصرغا الزمور تصرغا ابري شغل تناخذ داغون تخدم هذا نغمي لي السوق تدوا تخدم واش مي تستخدم انت زولتاكي يزري تسعة دوان 9 دوات ولا قرحن ولا مخالف قرحان تاكي انت قرحان ليك ساعه ندواك طرف تاكيش بها قرحنتني وقيد وديك السواس تكحيدن وقيد كيف مقارني ويكي المرودي سميتان المرودي وقيد زرارة خدمتني وغرم تمثل وقيد خدمت درك الصباح دقيقة زمرات الزوض أتزرع غادي زمرات الزرع ذاك كي زمرات تنغض زمرات تنغض بقى تخمض لا خاطر لا غتزرع أتزرع صحيته هذاك بصح خفت الاول مرحبا يسمى كرمنا زمرنا بريزونتو دا شو يبدا ساكيني toujours des équipes تساوي صغيرة تساوي لي سيمونس يعني عطيت لي وبون يشير تمور تلان تفيد دامبورطاسيون زمرنا ميم دايري خدمة صار ميم كاكي كلاس زمرنا نبغي تمور انتي لامبورطاسيون بون دايري باغ اكزومبل يبيعوا لي تمور دايري خمس حبة حلاوة دا تمور تشرب داك تمور هكاكي وكيد زرالة عندنا ولد قانسان قدام تمور اي وكيد شو تاكي نيتي فيتس تاكي لامبورطاسيون زريعة نزيد ولدي في كي كرا الدواوي جيوك اللي شرا كانت تستخدم بون ثلاثة كي خدمت خمس مليون تاع مارس ايوا شو تسيتي ولا تكنيك القاعة تمد زورا مزول حاجات تشي زورا لي تقاو ترنتي فينا لا داكي دواء تاكي عروس دونك تبان عروس تاكي يوطف دونك وانا كيتزرع نكتوي وكزاد بواسي كي باسكو ديموندي نتبدل اون لاز ميم با تاكي خدمت بور لي سميستورا جورني لي الناف الزعرو ناكليون لا سيرفار تاكي تارات تولد ما ثم تسعود الحبه كني تشغل تبركات دونك ما صار تاكي كي دحك كنا تفرق بجدي أستار الدواء يقول شو على شو يا ربع المالادي دي شامبينيون يعطيك الصحة يسلمك مزيان مرحبا يسمى ذكرنا مرحبا بدينيض ليش زنزوية زنزوية سكسيون كيف تسوي ليش النظام زيتي ولا كيف بيخدمون الله يبارك قد مالات تاي خدمتي بوسنا صغير يقول لك لا اسمعي حرتينا حرتينا الله يبارك وكيدا شو قيمة تاكي دار شتا خدمت سوفوس نمشي تسبوين عملت سباين مشارف مشرفة خدمت سوفوس تخمم أتستخدر كتير أتعرفيو سيني كنا تسبوني أبري أتمسلض كلي أبري ميمي شاون شوية ورعد حضرنا ميمي شاون شوية أبري تفضل كيزمو راك أبري أبرا تسبلا مشرفة بسخي مشارفة سبا نبغى بس خمم أسقي ما نبغى بس خمم كلا صوص إيه شو متقسم وجيت سوضا كي يقوح ها هذا اللي مزيان هذاك مسحة دونك نروح نخدم لو بروميي جور سميلا لانيفرسير لاسوسياسيون السوق دي لا كرياسيون دي ليديد لا كرياسيون السوق يتلاوين دي تخلق في الدوله في سنه انزا فينا الغرس لكن كاين دي بوب السفني ايدي في الدول هذا سي ليكسبلوزيون سيتادير فريمون اون ريوسيت توتال C'est un souk
بديني du son nom, السوق. كما سنسلت فلاوين تسلت مغارين. En fait, nous sommes à Ségui à 61e exposé. C'est-à-dire, on avait eu 61 exposantes. Ah oui. Oui. De tous produits confondus. مي غير باللي استثناء دان دوماج دو سارة وكتفا لي زيماج نوت بريسك كي بوين دبوين تينزا. Ah, pratiquement. Elles ont eu des chiffres d'affaires qu'elles n'ont pas réalisés depuis 15 jours. Donc, il y a des femmes, moi je vais rendre mon garage, la location, j'arrête, ça me suffit les samedis. Et où est-ce qu'il y a? À ces dîners, tout le monde me salue de loin, comme ça. Salut chef, oui. خلال دي سوق c'est-à-dire تسند. C'est de partout en plus. Hein. À Ségui, on n'a pas que les femmes de Boudjima. Il y avait de Beniani, il y avait de Beni Douala, il y avait une femme de Tizi Ouzou, Talab Zoro, وسوينا وكيلا نورمالمون شي قاره 30 شي قاره فوالا. خلاص دي بلاج. كل مثل l'enceinte l'idée de Goumzoualo, déjà vous avez osé appeler des exposantes. Il y a la création. Or que la création s'ouvre dans un endroit, c'est pas facile. Il faut des autorisations, il faut le choix. Honnêtement, est-ce que vraiment les choix ça risque pas de créer des problèmes avec le gouvernement? En effet. Voilà, ça se voit qu'on n'est pas expert dans la matière, on n'a pas trop on n'a pas d'expérience. En plus, de toute façon, j'ai été voir le maire. 15 jours avant l'événement, bon, c'est un événement qu'on n'a pas imaginé. L'ampleur est guinée, c'est-à-dire qu'il y a des souk au vrai sens du terme. On va commencer avec 2-3 femmes, donc on ne voulait même pas, c'est-à-dire faire circuler l'information au large public. Naïs, quelqu'un a commencé 2-3 pour maîtriser, pour savoir, mais à la mairie. Mais vers le maire, mais imagine bien, sans demande, sans écrit. Ils étaient à 3, il y avait le maire, il y avait 2 de ses adjoints. Ils étaient présents, ils ont applaudi l'initiative, c'est super, allez-y, vous travaillez. J'ai demandé même la sécurité, comment ça va se passer, si jamais c'est de Tlaoui, non, ça jamais on va être provoqué. Il n'y a pas de souci, allez-y, vous foncez, il y a moindre problème, vous nous faites signe, sinon, généralement, Boudjima, c'est connu, c'est une région calme, il n'y a rien à craindre. Le lendemain, au sein, ils ont nettoyé la place ethnie, ils ont peint quelques murs ethnies en dégradation, en ruine. Voilà, le souk est lancé. On a été à la wilaya, on a été bien reçus et par la direction de la wilaya et par l'inspection, la chambre du commerce. Ils nous ont rassurés parce qu'ils ont fait un compte rendu pour le wali, voilà, enfin le souk, calmement. D'ailleurs, ils sont revenus le deuxième journée, les inspecteurs, ils sont revenus, ils ont vu l'ampleur du marché, l'organisation. Donc, le wali, vous maintenez sur Kagini tous les samedis. En attendant, on va suivre, ça veut dire accompagner ces dames pour régulariser la situation. Donc, la première étape, j'ai été déposer une demande à président de la PC, une demande cette fois-ci, mais verbale. C'est un écrit qui est un accusé de réception. Voilà, on va le discuter. Peut-être ils vont créer un décret pour la création d'un marché des Boudjima. Voilà, on attend la réponse. La réserve. ملايين السوق هذه الشيء pour la mairie. C'est-à-dire la gestion السوق c'est المكس. لو كنت يجي تخدم de façon c'est un démarrage mais السوق أول شيء يلحق. Oui, c'est ça finalement. Ben oui, c'est le moks mais quand tu fais là, on n'est pas habilité نخدم الموكس, c'est le moks. C'est la mairie qui va faire les démarches. Soit elle le prend, elle va créer le marché au nom de l'APC. Donc, nos amis qui vont organiser ça, non, si on a le droit de compter l'association, j'espère qu'on a le droit, c'est une personne morale quand même, l'association, on a le droit de prendre ce en main d'une manière légale, de créer le marché. Donc, on va faire les démarches. Voilà. On attend la réponse. شكرا. ماذا يلي السوق المديني السوق هذه الشيء اللي ما كس. d'une manière légale,
Le MOCUS, bien sûr, que les participantes, elles vont contribuer. Mais quand il y a كثورة, on laisse faire déjà c'est un début, c'est une الوقت الخدمة ديال العرفانسات, juste que les participantes, elles sont intéressées d'adhérer à l'association, on les a fait adhérer, elles deviennent des adhérentes, c'est des badges de l'association, c'est des éléments de l'association, donc avec des cotisations, avec une cotisation qui est cotisation, c'est tout. Mais le MOC, c'est sûr, on ne touche pas pour l'instant. C'est une bifkine, avec une حاجة غثاين pour l'association, elle va aider, c'est une elle n'est pas obligée. C'est pas obligatoire, tu dis, mon bar d'association, tu pas exemple, pas forcément, si elle n'a pas envie d'adhérer, elle n'adhère pas. Il n'y a pas de souci. Mais si elles adhèrent, elles auront des bénéfices, elles auront quand même des privilèges, des formations. D'ailleurs, je lance un appel. Là, la directrice de l'ONGEM, c'est vrai, des enseignants qui vont former, on va avoir des sections attachées à l'ONGEM, à former les familles rurales dans ce sens, dans la production locale, c'est-à-dire la production agricole, l'apiculture, l'élevage, le lapin, les trucs et tout. Comment travailler, par exemple, la terre, comment l'agriculture. Elles vont avoir des petites formations gratuites en plus. Donc, juste de ce là, mais on va ouvrir une liste pour des femmes intéressées. C'est des sections à Dorhan et gratuitement. باش تلقى الخدمه لاسوسياسيون انزا فين يعني كان السوقاقي يكونوا فيه السير من كنت اتسواج لا بلاسين كومم اتستفهم تو لي ساندي ادسن العباد السوق التمغرة البيع والشراء كونفيفيال comme tous les marchés. Les marchés العباد par exemple les سوق comme بوجيما تسند الغاشي خاص ولا ما ولا شاشة غنية تسند مزران العباد تقصيرا لا نزلت لا مزيك يوث الهضرة باغ اكزومبل ما كاين بعض السيسات خمر حاجة كي الخميس صافي كي الخميس صافي دير سي سير خاطر انت الخميس دير اوبليجي لي سوا ne pas rater. pas rater كنت تاسيوري بحاجه اللي سير هنا كاين الخميس واش بين العام دونك الحاجه اللي قلت لها ماشي تشريط ماشي لين سي با كيك شوز كون انفونتي نكوني ça existe dans toutes les sociétés où الحاجه qui équilibre tout. L'être humain. L'être humain, ما économiquement, في لونات تمزران تكون الحباب زعما ضربتي السوق خدمة الحاجة سونتين فورس. Bon, c'est normal. Faire le souk adini, l'idée elle est très profonde quand même. L'association d'ailleurs, l'association, bon, qui est née, ça fait 20 ans. Depuis que je ne suis plus, depuis que j'ai quitté. J'ai repris, ça fait 6 mois. Mais je suis la fondatrice de cette association. En 98, j'étais quand même étudiante. Il y avait quand même des choses qui nous ont poussé à créer cette association des femmes. Parce que nous avons elle est un peu marginalisée, elle n'a pas d'opportunité. On lui permet de sortir. Sortir déjà, le fait de sortir. ما كتقرا في السوق يدفع ماشي على ما تقرا ماشي على ما تبدا تزوز دا تولي العباده تدوالين سي ان ليو كونفيفيال و بليس سي ان اندروا سورتو فيمينا تلاوين y a pas de risque كنا خاطر il faut pas oublier les gens qui nous attaquent voilà d'islamistes direct voilà féministes ولاش لا ميكسيتي ما تبغى تخدم لا ميكسيتي روح نهضر شو لا سوسيتي روح تهضر داك لي فامي كتزرد. Pourquoi on a interdit la mixité d'emblée? Peut-être ça va venir. Il y aura un surmix. Et oui, tout donc là, il y a ça. À quel point là, لأنك ما لن يركزوا أنت سارع. ما يديني donc quel est l'objectif إنه ce genre de femme justement. ونزميرها هذا فرنتين تيركزن باسكو فين يزمنا تروح تكسبوزي الخميس نقص الخميس هكذا يركزن شنو تخدم ده سي بون سي لي ليبر طون ميو qu'elle fonce. Mais l'opportunité qu'on va donner aux femmes, مازال يتوقدن فرا. وفرا ما نهضر في فرا ماشي التجار يتوقدن تليفون ماشي دافيريد ماشي الطوموبيلات ديال كازن.
De toute façon, jusque-là, j'espère que ça va durer dans le temps. Il y a un respect. La réaction. Finalement, la région, elle est très très calme. On remercie d'ailleurs la vigilance qui s'instaure dans la région. Tant mieux d'ailleurs. C'est dans l'intérêt de tous. ماشي تيفارانين ماشي تخداعين ماشي سي با دي فام هتكون عندك سكيكين قارصن مي تيجي فاكيني تيلاوين سنت ودنو خامن سنيد فانت لاويناكي دايور بوان لان يركزن خاص بغانا تقضون تسكوكرونا في الشمال فرانشمون واكي سي اون فيريتي استحالة في الشمال تلمو ولا نخالة لاوين مي فينالمون لا ماس elle fait peur la masse d'hommes elle fait peur aux femmes la masse de femmes finalement elle fait peur aux hommes. Donc j'espère qu'à un certain moment on va faire ensemble. Mais jusque là la femme elle va s'habituer à l'extérieur. On compte sur la vigilance des gens et sur le respect de pour la femme en général et la femme en particulier. Ça se passe pour l'instant, ça se passe très bien de part et d'autre. Les femmes, les exposantes, les vendeuses, les acheteuses, les visiteuses qui défendent موالين في الاول فرحان تفانت شغلي فريقه تمغرا غرسنت ça leur permet déjà السنت تفانت وزنت في يابا مرحان توالينت استكس الخوف داغن الى قدر نسمحي بلي داغن لي بري سون فريمون ريزونابل. Les prix d'ailleurs, on a des cas de bouche à oreille car on n'a pas instauré comme loi, mais tout un chacune qui dit pour la première fois, قال madame il وتكومباري مثلا وتساوي مثلا البرين السوق خاطر مال البرين السوق هذا حتى دا غادي الخميس سارسي تحانوت هذا حتى داوا ولا قال السوق هذا يغاد لا كونكورونس لي بوتيك لي زيبيسرينا لي زيبيسري تاعنا الا قاد الحانوت نورمال ماشي لا نسابوتي مي ما راه داوض البرودوي لوكال تبغى تسكخاميتو الا قاد ينزل ان بري ريزونابل كومين. ابري او دلا دو سامدي تبغى تاوض الحانوت فكيس البري ما عجبني الحانوت تدينا في البري نظام دونك كما عرفت بغيتي لا وانا زنزنت d'une manière un peu raisonnable pour donner l'occasion à tout le monde de se permettre une marchandise saine, propre et à un prix raisonnable, pourquoi pas. Donc, donc c'est le troisième samedi, on peut dire qu'il est installé. D'abord, j'espère que les autorités locales, surtout locales, que ce soit l'Assemblée qui est partante, bon, on va travailler plus avec les arrivants, hein. Il y aura les élus et les prochains élus. Bon, j'espère qu'ils vont nous faciliter la tâche pour le bien de tous. Et l'objectif, Inch'Allah, bon, j'espère que c'est une idée qui va plaire à tout le monde, à tout un chacun, j'espère. On ne va pas décevoir un côté, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Le village de Boudjima en général, pour l'instant, il adhère. Directement, indirectement. Le fait qu'ils ont laissé les femmes travailler tranquillement, c'est qu'ils ont adhéré positivement. Et je les remercie, je les salue. C'est un élan de solidarité pour moi qui va nous encourager à aller ça veut dire Après, on a besoin beaucoup d'adhérents, pour l'organisation sur Kadib, justement. On aurait maintenant, à certains moments, comme partout dans le monde, voilà, on خدم des rayons, par exemple, الخضرة واحد، السوق واحد، يوزاد واحد السن، عارف الورد، عارف القش et tout. L'organisation, je pense, et toute idée, même si voilà, elle est la bienvenue. Oui, c'est une proposition, une bonne idée à nous proposer. Vous êtes les bienvenus. Même à l'association, il n'y a aucun souci. Les jours de réunion, en dehors des jours de réunion, il y a toujours la permanence. Oui, c'est une idée. Vous êtes, la porte est ouverte pour tout le monde. Docteur Zahia Bourkash, Madame Derouez, تنمرتي ما تاس تنمرتي تمسيح الجز عفوا دي جرزة ميرسي